Mayam Bukrumzari, Domning Ribas Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hunna Taram Nokchari. Ngaranga si Manipur da National Political Parties ani, BJP amasung Congress anigi political war, political battle masi akhoi asigi saktam khara uba phage haijaba tare masi gipaw asi social media da Facebook da Instagram da miyamna troll tawbasi loire. Congress ki site gi ahan bada moina Manipur gi governor da memorandum ama pisin ki memorandum as raised da hozik leba sigi Union Education Minister Dharmendra Pradhan ma resign tawgadabani aduga handa ikui kuidana Delhi da protest athagiba Mahiroi Singh adagi student Singh under Safe Manipur campaign aduda main chathagiba moigi mathakta pal kiba FIR sing loktokadabani habina chingba aduga leba ki education system need question paper leak adagi examination pangthok matamda lady irregularities mayam asda pen ba funglokuna dukumba chathagiba moigi memorandum pisan bagi adu paw malaire madugi matungda ngahaki matungda khoina BJP gi site gi niti pak chuthek BJP gi thambal shanglen gi office manakta lamdam asigi chief minister yumnam kemchon yauna protest famba protest loy matungda congress bhavan bhauba mine rally chatuna pen number fongdokpa stop anarchy sumaina manufacturer by anarchy manufacturer by chaos pubirakano haiduna congress party da chaiduna mine chatkiba rally masi khoina mayam thengnare aduna Manipur da reality di karino hai matamda hauzi asi internally displaced person sing mayum laitadana relief camp da lairi bani highways raised da hozik nong chubagi blockade masi da tana extortion gi adukumba chaitheng mayam lairi bani aduga highways raised da people of Manipur miyam je free movement je phangdabasi akhoi chahi ahum henjalaglabani masigi mathakta economic ki oiba distress frustration mayam lakpadagi nongmagi akhoi law and order situation kaitharakpa micham da attack tawrakpa sana munbire haibagi pawju ngasimak leiribani aduga couple amada husband da maina kapaga halamba aduga loina bidana tamthina maina thang thilamba sikumba nongmagi crimes je hengalaglibani aduna mayam masi by akhoi gi May 3 2023 gi crisis gi by product ni haibada haiman bathokloi masi issue mayam am leiribani adubu Manipur da akhoi gi political party singna Manipur gi issue si yeng da bida Delhi da based oba dukumba battles oina madigi Delhi central go ba khongjang zero oina thawai yawbagi mami tarakpa aduna swais ra khoi mayam khana bai tanja da logjage ngasi gi topic na CM leads protest who is running the government lamda masigi khwaide gi chawrba chief minister na protest pham batara gadi legak sikana na chalairi bano haibi question si lakle akhoi panel members na han bada IPSA gi working president oza Khuraijam Athouba oza botaram nokchari ani suba panel member oza Ningthaukungjam Satyajeet bureau chief UNI oza botaram nokchari and last but not least oza Elangbam Johnson politician oza botaram nokchari ngasi discussion of Dr. Bazaham da oza Elangbam Johnson de lakchage oza hoziki Manipur ki chief minister amana aduga BJP ki leaders mayamna hoziki Delhi central goi ba dukumba battles haiza batare masai ja participate taroga nite pakchutek mamang da mifam ga protest sit-in ga tawdana rally ga satna smain tawje masi hoziki matam seida masi appropriate na lobby bra karma makhan gi message miyam na piri banoza yamna chumba wahang ama hangbire han beda me puno pro khurumjari Joyshree ngarangi chaliba khongchat moina utliba de thawong adegi mawong matau lebang macha tabe yang watpa thawong ni haije batai adu hanagi ex minister sing yaure MLA sing yawai ujai adegi maruaina BJP gi office bearer sing gi marakta prominent oiba moigi senior general secretary sing ngang basakpa press conference pi gi badu yamna nokning ba haibatare ko kwaidegi nokning ba Manipur gi haujik oiriba situation sigadi yam ironical oiba statement ni moi piri do moin utliba thawong du su haibatare ko sengna hairabada hojik important oirei se kaino 2024 the NEET exam leak oigi badu adugi chaitheng du laipak gi satra lak tamadugi chaitheng du nangba kokpa loidringai da amuk 2026 ta NEET exam du amuk chamana leak oir pane haba sidai di wangang ngai leite haba kain tawera
मीन प्रोटेस्ट तौगेरा तौरेरा मीन कईमता इरांग होगेरा होरे छात्र मैम कई गांगेरा गांवरा धर्मेंद्र प्रधान दी सेकेंड टाइम लिक ओरपदु मादी रिजाइन तो उमथोबने बिकॉज माना सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदबनेबा हजि थोइबा क्राइसिस की मागी ओनसी मंगोंद स्क्वायरली माना लौगदबने अदु मा लौदे मा कंखलकांदा माना ओइना अखोगी करी हाइनी चुम्बदौना अरेगिदी गवर्नमेंट सिना हंजन हंजन अदुई मरक्ता अमु सीबीएसई की ओएमआर सीट की मतंग दसु मु स्कैंडल थोए अदगी यूजीसी नेट की दम क्वेश्चन लीक होइरे तेन गरब मतम सिदा सिदा थोइबा थौदो वाथोक सिंगसिदा मागी रिस्पांसिबिलिटी अमता याउदना मदु kan main to guna system du check to se hai ta raga di khwai matun do leiba nupa du responsibility low go dong ne aduma low de bidama kan khat tham ga government na sum kan khat na sum tham badu de gi khoi gi leibak si gi naha kaya kaya na youth kaya kaya na lakh lakh na chhatra kaya na haji ki jantar mada da mantra si la ga mo gather to raga mo gi oiba pen dev gi kholaw ma system si kitang check to na ba responsibility fixed to na ba laurak pa kholaw do subdue to ba adubu lan manifest to na ba hona ba de tongan BJP ki maru ba ma gi media tool me am se season ra kanda nongan tongan ba khoi gi kai hani khoi gi concocted tales mayam ma ri maru ba godi media na haina ri ba sing asina defend to na ba hona rak pa madu gum mayam do taseng badi मधु सौगटपगी महुता कई हनी मधुदा असेंग बदु पुथोकना बा होनरंग बदबने बा गवर्नमेंट सिना मरम से कई मरम गिनो धर्मेंद्र प्रधान है से कया मरु बा मीनो हाइबा अदोम द मा से कंकलगा थम्बसिना लेबाक इरांग चौथोर इनेबको अदुगा अखोय ममांग दसु स्माइना फ्री थारगा तौगिबसे इंडिया दा याम तोयगरे हाइतारेको अदु बीजेपी की मतम दा लीक कयाम ओइदे दो अखोय द रेलेवेंट ओइदे खै मरु ओइरिदि हंदक की लीक तौ खोगी नीट की लीक होगी छात्र तराग मरी सुसाइड तौसी अदु तारगदी मागी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन दो कोई खंगबिरो 2024 द चमनबे एग्जाम से द चमनन थवोंग मा चथगरबने अदुना रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगी महुता ngasi yam sarcastically haitare ko PM Modi na magi Twitter account tweet to e kamai to e akoi gi sigumba kaino si thok tna ba sigumba gi issue si thalak matam da masi thuna अखोगी कनो तो वो याना ना फास्ट ट्रैक कोर्ट अब लिंक करने का है यम फागी ताबा अखोगी यम इमेच्योर होइबा लेबाक सिगी अखोगी ख्वादिगी चाव मिसक ने ना हारे कांदा मान ngang सक्थोइ बदु हेन करेम ना बा हेन फागी दौन लकना बोइन थोकने बा छात्र सिंसिदा अदुगुंबगी पोतुने बा अदुना मदुगी कॉन्टेक्स्ट सुयेंग येंग दबिदा आदगी तौदे यादे ना कइनो खंगदब मणिपुर की द हौजी हौजी लेलोन वाईफाई की केस लोइद्री कोनसा खुलगी अखोगी कांतो सावल की लोइद्री तोंगनावबी की लोइद्री सी मैं मई होदना लेरी अखोई चटप याद्री मोरंग लानबे याद्रे दई सी सेगमाई लानबे याद्रे सी की फिबम अमा लेबा सिददी चुप चाप लेगरगा मसक अमत उदबा मिनिस्टर अदगी एमएलए मैं थोला कांड बाजार में आदम रैली चटपदुदी ओपोजिशन ओइगे हाइरो मोइदुबो ओपोजिशन मथंग 2024 दो ओपोजिशन ओइदोरा बराबा मोइ ओपोजिशन दो चले हबा अखोइसु ज्ञान मेम तारक्तरे कनादनु मोइ चली साबी मोइगे डायरेक्टिव से मोइ उन्निंगिबा मोइगे मेन कनो से कइनो अदगी अखोइगी सकनाइरबा अखोइगी ऑफिस बियर सेंगी मरक्ता ममिंगदी पलरो आइना nganगकपसिदा दुम खंगबिरो राहुल गांधी की माना मधु नोइनबा माना हाजि थोइबा थौदो आइनो जिलीर बैकग्राउंड सागलिदो मधु पूर्ण मक्तो ममिंगुदी पलेको पॉलिटिकल पार्टी में ममिंग पंद्रगसु राहुल गांधी की मागी गेंग खुतपु ओमना मधु सिनमनी सुमान इरांग थोंगनबा तौगुनी ए छात्र सिंगसी ह्यूमन सिलोना तौगुनी काइन ngangi adini pado tai tawroi dogne koina gold medal ma pira done mangonda highest level of kogi concocted tales sajinna ba heiba aduga yumpham yaudabada kogi magi subidha da rajniti gi subidha da khwaidagi machin thiba haijin manupa ne na gold medal lam pi yar manupa ne ngarang gi do ngadura ngangi sai tawri to ko adubu anyway ai koi point lakchera bada haujik manipur gi context adi taseng badi अखोई ngarang अखोई की पॉलिटिकल पार्टी अमना चटकी बदुसु मोगी कइनोदु अचुम पुथो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन तो अदु तो हाइबदो पॉलिटिकल पार्टी मयाम अमसु उई दिल्ली द लाकपा टीएमसी की उई आम आदमी पार्टी की उई अदगी तोंगान बा अखोई की साउथ की हंदक कागे बीजे अदुसु उई नोय उई माई पॉलिटिकल कइनोदु सपोर्ट सॉलिडरिटी उत्पने ना दुम लौसु यायबको अदुगी महुता
प्रजाद answerable ओइबदुना हुजिकति ख्वाइदगी चुम्ब खोंथांग ओइगदौनेबा गवर्नमेंट सिगी अदुबु लाइबक थीबदी ओंखटलगा हाइबे ngarang अखोई गोडी मीडिया हाइबे अर्नब गोस्वामी की प्राइम टाइम चैनल लो यंगबिरम दिखांगनी कनाय कनाय नो मा कनेक्शन दु काय काय नु अदुनो बैक तौसले अदुगी मिदुना सही चामग्री ममांग चाही तराम की ममांग कुनु की मांग सी नुपासी वारी सामनरमनी अदु तौबनी अदुग चा मानेना नविकाना अखोई टाइम्स नाउ की चा मानबा अदगी मागे तोंगानबा जी अदु मयाम से गोडी मीडिया की एंटायर गोडी मीडिया लाइन अप तौरकांदा छात्रना तौरिबा जेन्युइन कॉल दु आरानबा ताहंदो की डिफेंड तौखले हबा सीगी फिबम सिददी अखोई इंडिया की सिटीजन हाइबा लेमेन खुदिमक होजिकी चंगजिलिबा इहौसिगी सपोर्ट लई हबा अदु खंगना धर्मेंद्र प्रधान दो मिकुप अमा मधु चोंधदना मा रिजाइन तौरका रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरका मधुगी ऑनेस्ट लौरका हेन तौरमदि बीजेपी की हेन फजबा हेन अखोगी चखुटनबगी ओरंगदौनेबा अदुबु सुपनम शासनदा एनआरकी म पुरकनबने हाइबदि एनआरकी पुरकनबगी मधुगी फैक्टर मयाम दुदी मधुगी पुरकनबा मचाक मयाम दुदी बीजेपी अमसु मागा लोइनबा खोंगलोइ सिंगसिन नोइ पी लेरे हादि मई मुथत्पगी महत्व हेन थाव हैजल्ले अदुदि हेन चाखलक ताबनेबको अदु हुजिकसु मतम लेरी अकोई पॉलिटिकल पार्टी की कलर की वातोक्सी छात्र मयामना फावरिबा मखोइदा फावरिबा वाखलोन से मसी फजना मसी कोंजनगे नत्रगा मसी रिस्पेक्ट तोरगे हाई तारगदि धर्मेंद्र प्रधान कंकटपगी मथौ तादे मा लौथोकदबनी अदुगा नेशनली ओबा इशू सिदैसिदा कैनो कैनो सुखंग खंगदना अखोई सिदैसिदा हंगलाई गवर्नमेंट अमा लैरिसिना हेक्ता हाइरकपगा मधु तौनीना अरे अखोई सेंटरना हाइरकपदि अखोई तौदे यादना रैली चटपनेसु हाइरिदनाको मोय ngarang ऑन रिकॉर्ड ता हाइरिबनेबको अदुना पार्लियामेंट खनसी हाइबदा स्पीकर ना गवर्नमेंट की अयाब याउद्रदी यारोय हाइतारगदी कनानो गवर्नमेंट असे थिरकप ताब नत्रो अदुगी खोंगचतु तसेंगबदी लैबाकी ओइबा इंटरेस्ट तौबनिना अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी न तौबजु ओरंबा याय मधु हेना सपोर्ट तौबम थोकनेबको मधुबी रेसिप्रोकेट तौननबा मीना अमा तौग्रे अखोई तहुदे यादे नंबरम सुखंग खंगदना ब्लाइंड फॉलोअर्स मयाम अमा अक्रॉस द नेशन तोंगान तोंगान जगह जगह तौई अदुबु लाइबक थीबदी मिजोराम द फेल ओइगरे अरुणाचल द फेल ओइगरे जगह जगह नोइ फेल ओइगरे हुजिकति जेन्युइन छात्र की यूनियन सिग्नल जगह जगह द स्टेट तंगसी संदोरैबा ngasi keno se adu ubang amdragadi akoi BJP lenga akoi gi miyam gi lenga ne na moina claim tawjeri bado adu madu taseng na madu aranba khongphom ta moi lepe aduna okay sigum base khangbira kanda sukhang khangdana state lenga na ngarang tawgi badudi chumnegi ama tawgre haibigi damakta leipa ki solidarity utpa khongchet pu ormasu yai eta tawde ade na leipa ki issue manipur gi huju burning or issue dadi wan ta ngang da mi myam dona ngarang rajniti gi edu gumbagi khongchet am tholaka ka tawbudo khitang phajaba watli haibo pham san first round. Thank you so much oza mathang ko hanga se ha oza Khuraijam Athouba lak chege oza any issue education gi maru oina need ki sidi Center Delhi खतंगी नते मणिपुर मजा मयाम नीट सीरी थाब मयाम यावरिबनी अदुना कांग्रेस के साइड के मसी एग्जाम द इरेगुलरिटीज लेबजे मसी पेंदबा सी सॉलिडारिटी उलगा लेबाकता स्माइना कांग्रेस जनता पार्टी अदगी अतोप यूथ लेड रेवोल्यूशन मयामना एग्जाम द इरेगुलरिटीज मयाम सी पुथोगा मसी प्रोटेस्ट होगजे द मोगी सहयोग और मोगी सपोर्ट उत्पजी ममी तारी अदु ओजादे खंगजनिंग बजी होजे होय कांग्रेस के साइड माइना उचरे अदुगा Prime Minister na ngasi latest one have the fast track court mayam likhalani aduga sikumba exam paper leak ta chena basing punishment pina bahona gani have ni basing loina na lenga ki site ge have basi hoji Delhi da protest tha badan PM shi re have basi fake news ni have basi sing lok pagi paw leire ngasi ayu angan bada Union Minister kano JP Nadan have basi hoji ki need paper leak ki issue gi matang da parliament da pukhalagani pukhal moi ayab leire sem sare have basi have ni adubu ngasi gi oina di parliament से जॉन तौग्रे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजूना मसीगी मतंग वारी सानगे हाबतारगसु ऑपोजिशन यादबदगी येटपदगी अदुम डिस्कस डिबेट तौबंगमदबि लेबनि हाबनि अदुना सुम येंगबु मतमदा political parties singzi hoji opposition ke side ke genuine issues is sometimes moina zu political rom doina changjin bagi edum tasengna mase discuss tawzi harasu yada bagi mami si leibaza la issue zu pukhatpa aduga issue do resolve tawna bo hona bada su mating pangde haina logodoribra aduga Manipur gi da yengpu matamda hoi NEET and examinations are important oi targa su atopa
core issue di na thai re han logodori bra even the opposition party was ai motham sigi maruena sigi handak laiba no ba maruena cockroach Janata Party gi kogi anoba moi genji group me amana iho ma hagalak pase sigi matang sida koina munna yeng taragadi punamaksi government is absolutely accountable, government is absolutely responsible. And sigi accountability and the responsibility ki aspect si government is pura na thai thoga ona taina ba wari da wena chong thokhraga moina tawgada ba magi responsibility logada bu lodana accountability fix tawgada bu tawdana thaidokhraga atopa aspect ta political mudslinging da adi adu party na du tawshale adu party du tawshale se na political party masen gi mudslinging agenda rom na divert to thoki bagi pot mami ma idi am chauna tai na lowe maram di kai no hai kanda koi gi haina bole koi gi if you cannot convince the people confuse the people mayam si koi BJP na tawriba India da rule tawriba moi gi state of affairs sida mayam si convince to wang maktra kan sida mayam si confuse to mana chumani hai beta da confusion na bagi ona taina ba agenda am do na float to khalaga wari se adom da duga moina push to roga moi gi agenda da moi gi mouthpiece oina leiba national gi koi gi maruena koi dominate to roga leiba media houses mayam se moi gi mouthpiece oina sinarga du gi propaganda ro do in gi bai tare aduna ninga sai gi koi yam Johnson hai ba Arnav Goswami na ngang wari do kai tamari mukho samnarakta ba hai tare akai CIA pusale ama pusale degi Dhrubarathi German da pham lebi do pusale degi jiki CJP gi anga Boston de la ko do Boston de gi du to wata to mo onda du injan ba khojon ba Rahul Gandhi na jantar mantar la okay Rahul Gandhi la okay opposition gi joren magi role am leiri adu so I panjage but hai risidi everyone has come to extend solidarity na ha me amna tawri pochi gi discontent to adu bodi genuine oi habisidi India gi miyam no ji khange ba aduga live pochi system defect neba masi particular ekoi issue mi ama pharaga ani pharaga question li ko henban mi do pharaga loisale habiaro mamdi thoi ba thodok se amungtang thokpana te Joyshree masi hogi ba chahi tara sida around 152 leak cases le 152 major oba recruitment gi exam da constable gi exam da paper li koi khala amne Bihar da thoe masi Maharashtra da thoe Rajasthan da thoe different states sida masi pura kai no moina aduna system defect neba ara system defect orekta agadi madugi system defect se karai da no shweri se si munna yengba adu India gi leiri ba ekoi gi society sida moral defect am la abra mandi kai no da coaching institution run toriba achou ba koi gi investment tawrai ba corporate house mayam sina moi gi madugi capitalization do profit on thong na bagi campaign du da wena mai on chana ra kanda exam gi magi sanctity gi loi compromise to ra kanda angang singi magi future quality leba intelligent to ba brilliant to ba capable ba angang si recruit to bi mahuta matik cha da mayam si paisa du da value do all ga namjala ga hang dia future doctor se karba quality gi doctor ohela ka do na ha si yauna khalak ta ba se si di moral defect ne si gi moral defect si Paliba government sini magi state of affairs sidai da kadai do ma soidarak pagi kaitharak pagi ne ha base retrospection am change ba akoi gi state government da mula kan so akoi state government da priority se kari no Delhi gi jantar mantar gi protest tu da oina thawai auction badura na daga sidai da masagi on voters me amna question chen no koi pai na tum bacha ba khang na chahi hum le laga leiri jira sigi priority ani se karam da thammino aduga madai da koi gi issue sigi matam je no de thola wa ngang gidra mayam play card ka pai dana phangolak ta raga di haidi ikai bam phawe haitar u di ikai ba poe sigi policy tawre ta bane of course sigum ba responsible ba government du na moi gi di thabak di kai no mayam da le ri discontent se resolve to di nobody will raise a voice kanam ta di voice thola roi adu voice to thorok ta raga di opposition party na phane amna advantage longning asu voice to thorok ta kai lo de no adu hujikti moina matter do resolve to drabani timely address to vidrabani na dum incidents amana trama thwe madu thomni no opposition party na adu dagi moina capitalize to na hona gi bai se masan tamne definitely moi power gi game am din yawrim na ana Joyshree na sa hangiba parliament da sungai re debate am to kanda kano gi dum heckle to no hona ra ne opposition gi di because parliament je difang hen basina government gi accountability ji minus ala ka do ne ba adu minus ala matam da di sa gi state of anarchy la hadi re election la to ne tro president rule la to ne tro adu ta di kana da kanai
opposition kana gitamne opposition jadu kana bu uramni na moju irang tawrane ba adu government na deliver to do pha to thopi khadi pati ang CJP kangu me amna taliban demand do tamu kashu ahen ba yaude na kashu ahen ba prime minister modi pham da do ha yaude na government dugi government check to ge ha pot yau bana te ba but responsible oi ba mi do che matam ma di rail accident na ma thok matam da railway minister always submit resignation on moral ground train man thor bu na te ge no tamo train tu man sing thor bu na te train man mai shumari shwe ne mte ma delhi pham la ga andhra da thok pa bihar da thok pa UP da thok pa train accident ne but being a responsible head of the ministry he is absolutely morally ma responsibility low by se ma gi damukta ma gi magun hengan na bane adugi moral responsibility do low you have see low way haragadi who is going to take the responsibility thoi ba thodok to the state na prescribe to ba state na kari hare depute to ba agency na tholo ko poni obviously ma gi keno makha de lere file di ma gi table loi la ngani na da national testing agency ki file kudi makti my table da loi yaw ra ngane education minister ki then he should definitely take the moral responsibility adu moral responsibility logo se kyam wa ba thabong no kyam kai bano adu lo mana education minister thado ga ado ministry pai su yadran ai haidi well that's why is there sindo obenita similar trend ma manipur su ubra have the paliba BJP or NDA government moigi marakte gi oiba minister or MLA moi is the sikumba public na accountability fix on bas mana demand tor matam da except sura to da issues resolve ta uda sikum magi similar trend manipur gi crisis or manipur gi issue da su relevant oi ba thena bi browser akoi gi sidadi akoi gi politicians singna moina power pirate ki ba na tra power sida phamak ki bagi magi process se masi yam expensive process am hoye ar moi di masi da completely akoi gi kai hai tare akoi gi market tagi akoi gi horse trading tawraga paisa si aroi bi thangai magi pocket te kai kai talo na lupa crore kun kunthra je puthoga ministry je oirak pagi phim ma tawba adu tawbani na moi da di akhoi moral ground ga phan thador kani gai akhoi jo expect tawde hai ta nagami amna deputy CM expect tawde because moi gi di moi na pham pai bu khupai si di horse trading tawro pai pai mong do pai pani na yam expensive oe karo kun kunthra tinga MLA khudi mak si vote kar pai type karam ni na paisa do hanjana na du da kok se chungmani ato bota changma da moi da moral responsibility lauraga resign to kai si di ikai ba pin na bagi haiba do adu di haiba myam thengna ni but pham thador kani haiba si koi su thaja de hai tare but India gi context da union ministry gi context da union government gi level la kan di there were several instances railway minister pham thado ki ba nang aviation minister pham thado ki ba myam lei ki ba instances myam lei ba adumain tawdana handaki thodok se national issue mo oigra bana angang myam ama yamna hopeful oijaram ba magi mung manung na sagai na yam hopeful oijaram ba haidi medical aspirant medical koi gi line da changning ba angang aspirant ai se adu mati mama pa sing sina yamna care lo jaba yamna thopa no adu angang na yam su oigale adu angang myam se more than 35 kun hena suicide tor ga hadu e ko adu tadi adu ba thoi ba madugi calamities mayam se masigi moral responsibility is being a responsible head of the government kadubugi lawri do no sinita adu lawbi o sinita adu law ta budu gi problems thorok ne na ko di law ba ani su ba of course congress hairaga ko congress party su ngai re akoi sigum bagi pochi da di kai hai tare masi ka hena politicize to busu idi madu su phateng khale moina to goda ba area ma da to bodum yai moigi phongdokham thokpa a good argument pukhalo ko se dagi di amana adum hayu ko adu natana hekta dramatize toraga issue si mi angang singna pukhalakpa issue si gi sanctity se masi mangthongna na ba mangthok bi ba hai tare ne ichom na phana chakada pot se moine yauksan badagi maram oirakanda arnav goswami gumba navika gumba na thola ga pot si angang sing gi movement si mangthoe mangana bi tanja pithoe ba sigi tanja si congress party gu manasu phloi dom ni sin dai de moju saita dai do moju to ba jagam to so na jantar mada ka do laksali no ba angam yam du da ka do wi adu laksali no rahul gandhi du lakto no ken adu su to we dom ne ba ara khoi si de sungai re akoi gi leriba state ki congress party manipur congress party MLA manga bara hai na kaim chu ka to bungam draba kaim chu to su lei ngamjadraba assembly da hoba akoi gi opposition namna logo da role ji phajana logo ngamda na lei graba party do aduna governor mamang da thola ga kitang barricade ka pe nomam badu da ekta khoi chief minister bo yaw no thola moju toksalak badu da di asigi standard ta kumdaraga manipur gi miyam gi laibak si moin leptoi ne kan bada akoi de lebak se thado chakim phado malen khagale
ai admain thamjage Thank you so much, Oza. Mathang wahang se ha Oza Satyajeet lakchige Oza national gi ba political sikumba agenda myam sida Manipur gi akhoi leizare issue myam masing thingam dra issue myam je overshadow tawrgle haina lawgadari bro za gi mot ka thambi अखोगी यमना लुरिबे सिचुएशन से को ngsaigi ai hape sum chitho ko to ba sum hape tang point amen han thamjage ba ko hojiki parliamentary procedure suppose ngasi se kari discuss tawni na thole ko ra sabha da thole ke ha akhoi ngasi tholak pa chi ngasai ni yin kan the National Honors Act 1971 akhoi flag constitution ke adagi akhoi janagana mana national anthem sapada national song sakta di adu ke tawni ka do madu thole nit ki yarok tebo adagi hojik se muk akhoi member of parliament ma'am sina akhoi rule number 267 sida notice of motion piri se haying haiba numit che 21 di happy doni ko notice ya adjournment motion ka ge haying haiba numit che kaim khana roisi nit ki khana si he pisale every day pisale haying 267 da adur mo da haje lok sabha gi na kano da pisale ni speaker da pisale ni rajya sabha gi na chairman da pisale ni haiba sing sida ngasi phok da what discussion tausi de haragane akhui list of business de sunga yaudeba list of business de yaudedi khanna ba yadeba tinda de dum haiba hin khana si haita si suppose khana si harakanda ticket plate de kamaina airplane tongdoino tadi tik ismai masu yadi adu list of business de yaudana agi ngasta lekai gi meeting na teba sidi parliament hai sidi assembly hai sidi chap ba mai procedure ba da toba aduni ha bese thamjageba adigi mathang da khoi yam kona luri sida khoi gi hojiki whole exam se masigi exam akhoi India da exam yam tobu matam da khwai da gi profit labor exam se hojiki NTA sina tobu exam sine medical exam se 400 crore tong ne government of India da haidi suppose form pisala po khochala pa kaje 2023-24 da 1116 crore ne mo da lai se aruga mana spent or just 1040 crore khatane aduga sumani NTA gumba exam togada ba haisi yam chawba akhoi yam efficient by UPSC na ISK ke toba smile lege damne adu mo de le just 39 staff hak lay 39 staff se what le have si yawi adu ga akhoi leak ora pa ka adi look ora ke akhoi computer pai ba data ka pai myam se masri lo ora pa ngak tane ba haidi khangna badagi myu be ni tamangam de na ko adu message da mo da ma data nu pai so 124% outsourced to ngasi the maximum number of leak akhoi oja athobna thambi leak kam oikre 152 leaks last 10 years like says the 7.52 crore effect tawine masise adu phawda moigi keno se standard tawde hari profit run to NTA do adu fu profit tawde aduga hojiki NTA se UPSC ke sidi mai atei sing sidi independence amalay Manipur Public Service Commission gi chairman oiba member oiba se government lok thopang am deu UPSC gi leibe se government masi aina thaba hapu ya din lothok pa ya deba whereas NTA sidi Ministry of Education gi makha da dum aduna ne masi sorpada direct akhoi gi education minister lo to dharmendra pradhan to na lai se kari gino hakanda direct mai makha da laiba aduna ne whole system on basic kai UPSC na taum tari UPSC da taina kineba election commission independent oi mo na taina kineba adubu ngasi si phakta aduga india gi sigi tanja sida haijaning ba akhoi gi education department ihan namda थाइदी लारी हम हाइब कांगु सी ओरमेबो हौजिक सिना खोगी स्मृति रानी मु ओरे हे खरपदा अदगी कदो प्रकाश जावड़ेकर ओइखिबनि ममंग अदगी रमेश अदगी कदो ओरे हजि धर्मेंद्र प्रधान ओरे अदुगा धर्मेंद्र प्रधान सी करिगी लोकथोक तिनो हाइकांदा प्रजादा ngसागी ओट नैबदु सुंगिं उदेबो इरांग तबदु उदे हाइरगा उड़ीसादा हान इका कारम दबनी मास RSS केदरनी अदुना खरायामना vote yam kahalakuni na lokthokpe adum doina vote ki nasagi mi siriba mi yang khai hena siraiba adhandak timi tara hena neri kun me siribje kemta consider to the bida nasagi masi nu pas di vote yam kahan gi bni he masi nu pisi da khodia mateng pang adani su ulai tardi praja gi interest la leidaba adumba malakpagi mammi matai masi gi mammi se kadai dong tarke kanda delhi da leriba adugo yapta hena bne थाइना अखोई मणिपुर लेफ्ट मूवमेंट यम कन कांदा रशिया द नोंग तारे अखोई सिदा लेफ्ट की मैम सातिन गुपे हैबदो जब मानना अखोई जे उरिसिना कांग्रेस सु बीजेपी सु असोम दगी डायरेक्टिव पिरकपनेबो छेता वो है ना अदु मोना हाइद सु फबा मचिन न हाइरे असोम दे हाइरक तना अखोई तौरे न हाइरे को इलाइ न को आइदि असोम दे ओर नो हे खर लांग हे मादर माइंड डाइवर्ट तौना बा दु हाइदोरे दु मोनो दु असोम दे हाइरक पने न अदु तारि इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन mathanda political decision loba ngamjadaba manipur gi adu kuiraba akhoi gi moi taruk mang khibada adigi hoji mi kunthai thoi mang khibada
मोइना करम कांदा फम खरके है मणिपुर की प्रजा की इशू से सोमना हंगी दो लाएबा Yes. अदगी फम बस जे सिदा अखोई याम नुंगाई बमना लंबी द फम बसे डिप्यूटी कमिश्नर न केदोंगे जसु परमिशन पिरोएबा inside the premises फम बयाएबा आई जे कांग्रेस ऑफिस ममांग दाई लंबी आई जे डिप्यूटी कमिश्नर इंफाल वेस्ट चलगे थारोगे आई से फमजगे बीटी रोड फमजगे एमपीपी ऑफिस की ममांग द थागे है कनाम यारोएबा मनुंग द फमु हरकनेबा ngarang din mapan da phammeba फमेबा अदुना परमिशन याउदना फमदी कमाइना फमिनो अदुदी मोइना अथॉरिटी मोइनिना अदुदी अतोप कमाइ तोइनो दि खंगद्रे अदु authority na rules violate toba yai habegi mami tare dudi ममी ताबसे ताबद नते तौरिनि हाइदोइनेबा Okay. परमिट याउदना फमे हाइदोइनेबा परमिट येगे हाकने अखोइ जे लंबिदा हाइपेट थिंगबदा थाबन चोंबा आंगांग थिंगबदुनि परमिट येगे हाइद्रो परमिट ये परमिट डिप्यूटी कमिश्नर के परमिट याउदना एगिटेशन तोबा सुंया यादिएबा प्लस karigumba deputy commissioner na permit piram bataragadi mapan da phambagi अदु पिभम नि थोक्रे मपान द फमम यादे लंबी द फम से परमिट सुपी पीदी अदु हाइबा बहम से सिक्योरिटी जोन ने चीफ मिनिस्टर की ऑफिस राजभवन की हमदे एने के थिन चपद सिरा फावर का चपफु यादे चलन दि थाइना अखोई की चीफ मिनिस्टर मांगना चप यादे हाई सिक्योरिटी जोन है ना ऑलवेस लेनेबा सिदे सिदे अयामना अखोई की कैनो सिले बीएनएस अखोई हाने की सीआरपीसी 144 अनुभवना क्या नो खंगे सी ऑलवेस अदुम इंपोज तोर लेबने हादि मी मंगा दगी हेन पुन्नु हाइना अदुम लेबा सिक्योरिटी जोन मफमनी याम हाई रिस्क गवर्नर की हेक ऑपोजिट नि कमाइना पिरामिनो हाइदुदी खंगद्रे अदुम लेयेबको अदुगा ऑपोजिशन द लेबा खंगे रूलिंग द लेबा खंगे प्रोटेस्ट ओवर द मागी राइट नेबा चीफ मिनिस्टर सु प्रोटेस्ट ओवर याई मा सिटीजन अमनेबा प्रोटेस्ट ओवर याई एनीथिंग प्रोटेस्ट ओवर याई कदाई द तौगे कमाइना तौगे हदु इशू अमनेबा अब सपोज ऑपोजिशन तो कांसिदा याम नुगाइबा हमना सपोज करिगुम ngarang की तौरिसे हान ऑपोजिशन की प्रोटेस्ट ओवर से मखल अनि सुइबा अमना सेंटर लेसु जे बीजेपी नेबा करिगुम मणिपुर की बीजेपी नेबा करिगुम माने सेंटर की एनटीए तो धर्मेंद्र प्रधान तो लोग थोने तौबो तारबा मणिपुर की बीजेपी सिना अदु तारे अगेंस्ट माय अगेंस्ट तौबनेबा yes अदु नते भजिकि सपोर्ट तौबने भजिकि से मागी एगिटेशन अमगी सपोर्ट तौबने अदु मखन मखनी अदु मोगी राइट नि मनु र तौदी याय मपान तौबदि खंगदे हाबसे थमजगेबा अदुगा हजिकि अखोइने याम कलुसी इंडिया की सेसिदा याम लुबम लेबसे अखोइ हजिक मणिपुर खंगदे अम खंगदे हजिकसे सेंटर एग्जामिनेशन से सपोज रिम्स हाइरोसिने रिम्स खंगदे मसिदा सेंटर यूनिवर्सिटी में देखो मोन एग्जाम से मोन लोक तौ कांसिदने अखोइ इंडिया की नोट बेल से थाजरक्तरेबा मसिदे पास तौरप मैम से लोई लीक ओए हजिक मैक्सिमम नंबर ऑफ लीक से कईगुन हम कनमदा ngasi बौद लीक तौर स्टेट मैम से यान हम इंडिया नंबर 1 राजस्थान ने राजस्थान दगी पास तौर पे थाजदे मथन यूपी मथन गुजरात उत्तराखंड हरियाणा तेलंगाना मथन बिहार साउथ की तेलंगाना खरा याविको अखोई इसके क्या याउदेबा अदु नॉर्दर्न बेल्ट लीक ओरिबा अरि मोइदी अदगी हजिकी हाइबा एनटी द चंगिबा मसिदे यावि मैम से नॉर्दर्न बेल्ट की गाक्तनेबा सपोज आइना आउटसोर्स तो है तादी गवर्नमेंट की एम्प्लॉई होता ऑल ओवर इंडिया दी को तौरकनेबा अदु आई डाटा एंट्री की एकोनॉमी तो है तादी अन अन पथिरकने अदु न्यू दिल्ली की साइड लेबे सिंग अदु लीक ओइबगी नॉर्थ इंडिया सिंग सिदा पैसा जो हम पाइबा हनकी निट की केनो तो अंगांग मचा दो केनो लाख 30 पी मपान वा लेजरबा पीरबा मचा दो सुई इरमदरबा अदु फो यावरिबनेबा आइदी पैसा याम क्याम पाइगी द मियोबसे अदुगी सिचुएशन नि अदगी अमना अखोइना सि यंका सिदाने कमाइना ने रेस्पॉन्स तोगे हाबसे मसी जोंग लुइबा कमाइना रेस्पॉन्स तोगे हाकांदा अखोइ हानदी अखोइगी मी से रिजाइन तो खरपसे याम तोरमेबा सपोज अखोइगी 2014 की ममांगदा ख्वाइदगी यामना रिजाइन तोबसे 2010 नेबा कमाइन तोगे अखोइ कॉमनवेल्थ गेम्स अखोइगी तोबदो मतमदुदा सुरेश कलमादी माना पाइबनी मा दुम रिजाइन तोबी अदगी 2G स्कैम की मैम तो इकोनॉमी स्कैम नती हाई ए राजा दुम रिजाइन तोबी अदगी अशोक चौहान आदर्श के हाउसिंग देश के अदुम रिजाइन तोबी स्वयं तोगदन मी से कईगोम चिंगनाराबा प्रजाना मी से थाजते मा तोबसे सुरक्ते हाइतादी मोइदो तौरीब मीदुर एगिटेशन अदु हजिकी गवर्नमेंट की प्रोसेस से अखोइदी याम नुगाइतबने अंगांग सिंजे विक्टिमाइज तोबियो अखोइगी हजिकी हाना अखोइ इंडिया की स्ट्रक्चर से सपोज अखोइगी क्राउड अमा कमाइन कंट्रोल तोगे से मणिपुर दा अखोइने पेलेट कापे अदु कापे से अखोइ दिल्ली दा तोका द मुइनिंग एबा अखोइ मणिपुर इंगंगते अखोइ दम उलेरमिना अस टियर गैस कापी है मुइनिंग ए मैम टियर गैस कापे पेलेट कापे अदु कापे काइनो का वाटर कैनन सेना देबा अतोप यूरोपियन कंट्रीज यूएस कईदा चौखलको कमायना सिंगापुर जापान एगिटेशन तौर आगाम एगिटेशन तौर कमायना तौर मुझे डिपाइट मरक् इन्फिल्ट्रेट तौर थुगाइरगा कमायना मीसे सोहंदर कमाय तौगदगे हाइबम उइएबा अखोइगिदि कमाय तौगदा तौरिबसिंगसे मिसयूज ऑफ पावर उइ कइना कांदा चंगैबा मैमसे अखोइगी चंगैबा अथॉरिटी में एसेट तौतादी मागी नेम टैक्स यावगदबनेबा मिगी मयुं चंगबदा मी फाबदा मागी नेम टैक्स लौथोकपा यादेबा अदु नेम टैक्स लोइ लौथोएबा अदुगा सिविलियन ड्रेस ता अखोइगी सुमाइन तौबा एगिटेशन दा चंगबा यादेबा
whereas nahan gi dudadi hojik se civilian dress ta mayam chai par phudayeb aduna praja myam sina hangise atopa state nataba atopa kanggu gunda ka senar bra ai bo hangeb aduna ne akoina mana kamaina response to kan ngarang se country manga da Indian citizen myam se protest taweb haidi khadi hemale anga myam da duk thina tawri bu khadi hemale masi khatang thu haidi mi yang khai hene suicide tor pai sibu alai bana teba adigi ngrang lai ba myam se da setter na uri ba myam lak thok da di maya si manung da masi nu pa se khra criminal ni gari thugara me ma se Pakistan support tor ngani na hai ba ko hoi es suicide to ki ba anga myam du ki parents ya ba adu di moi hai ba parents myam do la e ba parents myam do ai gi cha su si kre bani madu gi nuai ta na ai lak jari bani hai ba aduna akhoi gi government of India se akhoi na hai na ne praja gi centric oi ba praja da na ti hoji ki future of India ne ba medical gi ngasai thambe kre do hadi angang like tamba medical ke tangwa da angang mayam dun institute da thola ga kamai na agitation to doino mashi to di miu ba si kamai to doino khoi leba ki mission ni na kadum chali ge adu ga siga timing siga yam nungai ba na China da diri kamai to ge China da to budu whole world mo celebrate to dana adigi akhoi India da di ngasai gi nupim cha mayam se kyam nungai ta ge da akhoi gi sam ga se to na nakung da ga check to dana adigi khangwa go se yam nungai ta ba mong da to ba whereas adaina mingo da disturb to ge ba mo som da di muy bien CCTV camera khelaga mi se misuse tawbra adigi microwave exam ga toraga ai mapadi pauta adum doin hone ba adun akhoi India se kadai doro ma tawbasi hu ba mu urise masi lauthokna ba madum da mai kai changna phai aduga political parties ba na moi masin hunnabai mahutta angangi future room da work to si aduga sugumba exam siri matung da amon ta holoroi si aduga masigi exam se kyam thina lik oige da mamang da su oi adu mamang da su oi adu oi ga lai se masi amhana CBI inquiry ma tawrani army na question paper purani haibdu natte khara hena concrete oi ba amhana to ba leak proof oi ba chap NTS strengthen to ba ma darkar oi na thamjak Thank you so much, Rosa. Aduna Laibaki education system, especially examination system, da loophole asi masi gi mayokta protest athabada protest athari basingi mayokta amuka protest athabasidi karba makhan gi protest no have question yam chaun lei matanga shoida tinba commercial break logjige break ki matungda CM leads protest who is running the government makha thana khana